Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi mei ni som le pakhat ania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani Middle East boina chinfel hlei theilo wangin Kovelin oil le gesa harsat na atok meka heiwang hian Russia sumdon na oil hral chhuana chungchanga hrek na anpek than khatte li ania mase chu chuan Middle East boina wanga Kovelin oil and natural gas harsat na ato tele leithra lampanga harsat na ato te chu aphruk zolawa US le Iran line atoizong soi chuan an din na an thak dulo hani deuh bermaya heiwang hian in rem na an lahlatlea US rot na Iran in hnola Iran rot na US in an hnol boka tichuan in rem na lam hoya in Gulf state ram pathum ten be na an tok zui le ta boka Strait of Hormuz zalen taka hon le ani theina turin France chuan an in dolong te an lo tir lut towa United Kingdom point an warship destroyer chu Middle East an tirlut mekani ti an pong vele ta bok kani amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan som bok chau ane Islamic Republic of Iran hian US du dananga inrem na lam hoya malak chun zom chu antum lo hleina hriata an chet dan le thu chua jong point chulam chu ala hoilo hlelain Qatar capital Doha khopuya tanga mar chak lampang melsom ni pathum vel zatla lo mek Iran sumdong longlian tak mai bulk carrier chu bay ania in ka hai thutlung chu ala rengani ti US le Iran chuan pong fo thin ma sala atak takai ro chuan ral thuam manga in bay na hatheng jab ranga nimin pathiani chhnu lampanga he thil thleng chungchanga po hian United Kingdom Maritime Trade Organization chuan he sumdong longlian le bungrapur tu longlian tak mai bay ani wang hian longa kangmei te nau deuh achuaka mase longa hian chiatna lian tham lutuk athlen manlawa kangmei chuak hi threlmi ania hetianga beina wang hian longan hathok tu nunna chan le liam anum lawani hanti India taima nimin chonhulam panga hethil thlenga hian US inrol na aum ngei nia hriatania mase US chuan anthil ti ni ti tun thleng chuan an lapong lawa United Kingdom Maritime Trade Organization Operation hian Iran longbei tu hi tu tengen ni ti le eng mangin nge han bei ti hriatani lawa unknown projectile anti mai ral thuam engber nge ti hriat lo manga bei ania voin lama hian helong beina tana an man projectile hi engeni ti hriatani chuan longbei tu hi hriat thei ani dona chu chuime kane hantia Iran lamlain an lo bei ve sek boka heiwang hian sumdong longlian te tan helai mun hi ahim lawani ti UKM tio chuan thu chua an siama Middle East bial chunga longjin kongjong te ahim lawa heiwang hian sumdong longjong te chu film khur taka thil ti turin hriat tirna anti chuak bok ani Hethil than nuloka hian The Times of Israel chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy te chuan thu chua khau tak mai hanon siamani hantia IRGC Naval Force 10 thu chua hanon siama hian kanlong ten beina na zo kan to kani chuan US an chan le na chu ana hle dona heavy attack ani dona ni ti hanon soya IRGC Navy te chuan an oil tanker ten bei an to kani chuan US thil nei engpo nei sala ral thum lam chimo sumdong longpo ni sala na takin an beile dona Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Middle East US mun hrang te an tarketanga an oil tanker te ka chiat ani bokanga melmalong le an thurwal puilong zongjong te matiamin kan beidona ni hanti tichuan Middle East US base engma him aum don lawani ti an soilang boka Middle East biala US malakna tana an mun pui American Center poimo tak mai pakhat chu nasatakin nuayani donani ti anrod soi boka hei hi United Arab Emirates mo Saudi Arabia US base ani nge anring bok ani Strait of Hormuz si trumdang zongain alhom tharzuala achan chu Iranian army thupuang tu Mohammed Agramania chuan Iran semi-official media Tasnim News Agency kaltlangin thucha aron soya US sian kansumdong long pakhat po an beileni chuan US in Iran laka hrek na pek thlop tu ramjongjong te sumdong long chu Iran hian atar ket dona abeidona ni ti apuanga Iran in akal puime kanga IRGC Navy te remti na la sumchoya
Strait of Hormuz an paltlang po remti sakve hani don to lawani ti apong boka Middle East ai chuan hebiala US in sipai chakna manga malak na chu achol san railu tuktoa chu chuan sumdong long te tan harsat na asiam lian tiala Arabian Sea te Strait of Hormuz le ache vela hian sumdong long sangkhat don mayanoma chung ta din mun chu ahim lo ta tak zata heng long jinga tam tak chu US le Western ramten Iran laka hreknan pek thlop tu ramta sumdong long ania heng te hi Iran chuan tuna chuan vaukhan na natak apetameka Gulf tuipuya hian an din mun ader thong hle towa na thok tu tam tak te nun na po der thong taka da ani tameka ni anti tension sang tiala hetiang borok kara hian Iran chuan US du dananga Strait of Hormuz si Khovel sumdong long zongjong tetan zalen taka man thai tura hon chu antum lo hlea Middle East Island The Times of Israel ten report an pek dan chuan Iran lawmaker ta chuan Iran in Strait of Hormuz ayan kol chunzom zel thaina tur le thunei na anei chunzom dan tur chu danang taka dan nuya kalpui ani thaina turin formalized turin anram ro rel nain sanga bill an siame kani ti an puanga ti chuan he bila hian close trend khata te Iran melmaram ten Strait of Hormuz an paltlang remti lo na le khapna tur chungchang te atelani hantibok The Times of Israel chuan heng thil hlom tak mai Tehran in ruam man siama a boipui mek hi khovel tan ngong thalo tak ron nei ngal tur ani dona US in remna kongjonga in biak na thlani don mai a kalpui to nuwa US hian angharai lutuka wangin Strait of Hormuz le ache vela buaina anasat ber hun athleng chomeka Middle East le Gulf state temai ni lowin Khovel ramdang te akang kai tran tameka US in sipai ta chet na titopa in biak na manga in rem na siampui tura hun rai tak chung ang hawang hian Iran chuan chu rem chang an la Khovel tan harsat na an siam lian tial ani handibok ti chuan ni jan reilam panga khan Middle East in report an pek dan chuan United Kingdom chuan hetiang thil hi athleng don ani ti hrein France nen chak taka mala in Khovel ramtam tak tenen in biak ron na hanlo nei toa Middle East France aircraft carrier te tirlu ani to nuwa United Kingdom chuan Middle East anin dolong hlom tak destroyer te antirlu tani ti anpong veleta India media Wion News Agency in report an pek dan chuan United Kingdom hian in dolong antirlu hi tunlai thiam na sang tak manga siam advanced warship ania UK Navy ten an chuan vorber HMS Dragon ninga ya hriatania US thurol pui ramte sumdong long laka Iran hi achadu don nia hriatani wangin ama France aircraft carrier lolut to chu tranpuya an thurol pui ram sang sumdong long te ven him na thopui turle chakzo ka malak na kalpuyani thaina turin United Kingdom hian HMS Dragon destroyer hi atirlut nia hriatani hantibok masa hetianga UK le France sipai te tuipui lampanga anin do long rual lom tak tele fighter jet tam tak phurtu te anron tirlu na chan hi Washington ne na thodun na thajok nei tura ruam man sia manilawa heng ram thrang ten oil tam tak an chok lu na kong pui ber chu hun rai tak chung ti buai alo ni towa an thurwal pui ramte bei an lo ni reng to boka in rem na thuthlung siama oil manga in sumdon ton na an nei pui Gulf state thote beinan tole theina laka veng him turle chutianga tharum thona ron thlen tir thei tu reng thilte dang chat tura rom man siamania heiba ka hian an mani le an thurwal pui khovel ram sang te sumdong long tang mek te hiranin na beilo na turle chung beina laka tanga veng him turtele sumdong long te zalen taka tuipuya anvei wale theina tur freedom of navigation din tharle tura international mission ron kalpui tura lut te hanni hanti The Guardian chuan heng sipai man role ral thuam hlom tak France le UK tanga Middle East lo lut to te hian US in dolong te han bei rin anilawa US nen in thurwal na han nei ni ti nem hena tur chiang kwang takom lo ma sela operation antan tak huna chuan Iran nen direct conflict an nei thuai arino mani hantibok he boina khovel ramro pui dang te direct anin rol mai thaina tur risk sang tak mai om chawa tension asan chomek lai hian Iran chuan chulam chu halangai sakwak lowa shelawang mai in vau khan na natak mai hanron te chuak chunjom zela nizan thimhlim vela khan Iran Parliament National Security and Foreign Policy Commission thupuang tu Ibrahim Razaya chuan Iran sumdong long pani beyan ni nuwa voina tang hian kanin sum thaina le kan do thaina chu atop ta ni tin haron puanga
Persian tongin ex lampanga po saron siamboka kan long telaka hian beipui thakna engpo aum le ni chuan kan melma America ngai dan le thutluk na so sondor thaitur khop chanlet na natak American base mun tranga tele anlong laka te chanlet na le thilti thai tak chu atheng ngai donani hati hei baka hian Ibrahim Razaya chuan post sasiama hian American te dudan kalzongin sana chu avirmek ta anlo piltona tuipuya thuk zoka in nimpilna hathen lo na tur chu antana hlok na turani hatia ti chuan an tan hian zirlai le ti tur course traber chu impact na surrender le an demand khau takatanga in nu niamna concession hi hania hebial chunga Iran thunai na lekko thar regional order thar hi anpom turani hati hei baka hian Iran media for news chuan Iran top official Ibrahim Razaya hian Iran in relbolna le sarkar chunga harsat na haumlawa Iran chuan supreme leader thar Mustafa Khamenei thutluk na chu azom donani hatia ti chuan chu thutluk na pel le kaljong chuan sipai jongjong le politician thunai na sang nei tu jongjong te po anom donlawa ati ratanga tunthleng hian Iran Supreme Leader thar Mustafa Khamenei thuchuak chu Iran Supreme National Council nem nge nangin Tehran chuan abo zuya mala chunjom mek zelani hati Iran in thunai na thar chungchang aboipui meka hian Qatar chuan anpom lawani ti acheng taviak boka Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chu phone call mangin abia tuipuya zalen taka sumdong longte anvei wa thaina freedom of navigation chu thilni dan phung omreng to sale principle mumal takania ti chet lo turani tin hriat tirna hapea heibaka hian hunrei takchung Strait of Hormuz khar hian ngong tha engma anei lowa Middle East hian sipai le ral thuam hlom tak tak te ahui khomek zoka chutianga military te ral thuam manga chetna hlom tak chu Middle East ram thang te hi atur tu tur te kania chungjinga chuan chiang takin Iran po hi atelani hatia ti chuan Strait of Hormuz Iran in blockade in siam hian hebial chunga hlom na bak engma ron thlen na nei lowa mi puitana himna tele economic lampanga lok na te haron kenglowa hebial chunga boina chu nasa takin ati zual zokani tin ahriat tirani hanti hetiang kara hian Iran malak na le thilboi puite US dudan dodal zonga malak na ani chunjom zela Iran International le Tasnim News 10 report an pek dan chuan Iran thiltum mek dan chu tuipui kaltlanga oil and natural gas manga in sumdon ton na chau nilovin tuna hian pressure point thar chu honle mekania Strait of Hormuz tuipui chunga longjin vaivak ten an man thai turatana internet cable optic fiber an zam te chu sumdong long ten an mangani chuan an man fi an peto donani ti Iran chuan apuangani hantia Iran hian hang fiber optic cable tuin huaya hanjam te hi sumdong long ten an man an lak sakani chuan Iran in roman na asiamang chuan nikhat chung ringot point US dollar kluk leding on som chuang zat chu an muturanga yani hantia tuipui huaya internet line timaila fiber optic cable chungchanga hian amang tu big tech kanti ho company lian tak tak te hanoma chung company kaltlang chuan sumdong long te hian tuipuyan jinveiwana po internet service an nei pha thai thina technology company lian Meta te Amazon te Microsoft ten an mangani hantia tichon Tehran chuan hang big tech te hian Iran dan hnuaya an mang turania chu dan chu zom mani lawani chuan internet connection te ti to pani donani hantia Iran in hetianga malak na thar anei chunjom zel hi aboi thak tiela hei hian long te chau angong don lawa international internet communication zasom ko pakwa zat mai ta chu tuipui hnuaya cable manga kaltlang ten ni ti hi khovel hian chiang turania strategic center hi Iran kuta awmani ti hi anthre turani hanti The New York Times chuan khovela internet service tam takte Iran hian ti buai hatumta optic fiber cable tui hnuaya kalta chu Iran chuan asiam thatle ati top chu Iran thuni ti an soibokani hanti kan internet man mek te po hi hei hian aron hong thai mai thaya achan chu kanhriat ve mai tan UNIC record atanga halandan chuan khovela internet service jongjong atanga chuta zasom ko panga te chu satellite kaltlanga communication line hi pek nilowin tuipui hnuaya line kalte atanga pek an ni hati engponi se heng Iran malak na sang te hi US nen inrem na ansiam thaidon emtia hian ain ngat deuh vek maya indo ti to plen mak na turatana
US Rawtna siam Iran in an chan let na chu hun rei tak chung nga ani nuwa Nizan Khan Pakistan mediator tekal tangin US kuta hlan anita masa Iran in an chan let na hian US beisai thil pakhat ma atheng lowa US in athil phut jongjong te hnawl ani deuh veka President Donald Trump chuan he Rawtna hi azawaya pom thailo hulhual totally unacceptable ani hatia Iran longchol mun Persian Gulf atanga energy man sang taka ron thlen tu boina chinfel tumna har sana tharlo om leni hati US in Rawtna siam nun ber kha in dona ti toplen makte Strait of Hormuz zalen taka honle tele Iran nuclear program ti toplai lokri te ania masa hemi an chanlet chungchanga hian Iran state television ta chuan Tehran chuan US in Rawtna siam chu Iran inpe na surrender na angmaya ngai ania Heiwang hian Tehran chuan US proposal hi arichaka anholani hantia chumiaya chuan Tehran chuan Rawtna thar Strait of Hormuz sa Iran in thunai na fam kim hanai theina turte Iran laka hrekna zongjong ti to vek theina turtele Iran thil nei Iran asset chanti maite anman le anren be mek te chua zalen te Iran chuan aphutani hanti ti chuan US Rawtna le Tehran atanga chanlet na handon te hi chimle marangwa maya in hoisan anita ani chuwang chuan President Donald Trump chuan hei hi pom thailo hulhualani tin alo reject veleta Associated Press chuan in dautan ma ai khan Iran chuan antana hlok na tur hein dona kalmek ti top na turatana in rem na Rawtna han siama ta hian an thlen nem to hleni hanti tukin lama khan The Times of Israel chuan US President Donald Trump in dona ti top na tura American Rawtna Iran in an chan le na chu pom thailo tapani ti asoi nuwa Tehran chuan an chan na chu US Rawtna an nolna ni thu an puangani hantia Iran atanga chanlet na hian Rawtna point thar tam tak siamania chungjinga chuan US in Iran longchol mun telaka naval blockade ta siam chu topsan tele Iran laka beipui thak na siam tharle tolo tele US in Iran oil khalna khapna le restriction an siamte US in rek na hapek zongjong te lisak tura phut na te po atel boka mase chung zongjong chu President Trump chuan engtikong ma pom thailo Iran Rawtna hi azawaya pom thailo ani tin anholani hanti tichuan Trump hian Truth Social post aron siamzui leta Iran hian kumsomli pasari chungjat chu United States le khovel ramdang tenen gemalo play towa chung zongjong chu inti khotlai na mai nia atopa chuan Barack Hussein Obama President ani khan andu thusam chu pekan nia han mutani peidartani hatia asoi jongjong hi chu politics sa in bainani wangin soivek lo maila Iran hian Obama hun lai khan US dollar billion khatle point sari vel jat mai sumtam tak an muni tin asoya tunma jongjong in hetianga sumtam tham hi anlam hungai lowa mase tun nuwa an mule to ngai bok hek lawang hatia kumsamli pasari chungjat chu Iran hota hian min ngai thla min nek chuka kongsira bom hangtein kanmi te han thata norhuai hot ta chunga nunron na hanlan tira tunhaya hian poi khoilo ral thum kenglo mi singli sangni zat mai hanti boral towa tuna kan ram ro pui taka ronding tharle great again hi hanui zat boka masen nui rei to lawang hati Iran in alhom na te tipung thara buena tam tak asiam chomek lain US thural pui Gulf state pathum lai mai ten bei na antok leta chungram ta chu United Arab Emirates te Kuwait te Qatar te ni tin The Times of Israel chuan han reporta heng ram pathuma beinan to jongjong te hi drone manga beina vekan ni tin han reporta masa Iran beina ni tia putu hi Abu Dhabi chau ania Doha le Kuwait city chuan tunge beitu ti hi anpuang zarlo ani report danin Emirati Defense Ministry chuan Iran in United Arab Emirates drone pani aron kapluta apani hian hlotling takin lodan cha ani veveni tin anpuanga Iran chuan US thural puirama te unbased te natakin an beidonani ti anpuanga heibaka hian Iran parliament thupong tu Ibrahim Razaya chuan kan long te bei ani chuan American long tele unbased te natakin kan beidona kan do thaina hi atop toni tin nimin pathiania khan post salosiam to boka ti chuan hemin huwa hian United Arab Emirates beina hi athleng tani hanti
ti chuan hemi rual vek hian Kuwait military te chuan thu chua anon siama radar system ten melma drone engemazat anram lam panin anron kalani ti an hua heng drone te hian Kuwait van boruak anron lut mana mase military lampanga ruam manna mumal tak chu kalpui zui ngalania heng drone te hi azawa in dancha tak kania ram chunga poi khoina lian tham a thlen lawani tin Kuwait military general staff chuan ex lampanga post aron siambok ngani heti rolvek hian Qatar Defense Ministry point beina antokani ti anpong ve boka Qatari Defense Ministry chuan masayet longchol mun marchak lampanga Qatar tuipui kama bungrapur long pakhat chu Abu Dhabi atanga alocal line drone manga bei ania hetianga beina wang hian longa kangmei lian thamwak lo achuaka masetuna chuan kangmei chuak hi thunun theini antia longpo hian chiatna lian tham lutuk atok lowa longan hathok tu liamanom lawa long hian longchol mun lampang apan chunjom theini antibok Qatar Defense Ministry in hetianga hansoilai hian Iran Media for News Agency chuan Qatar tuipui kama sumdong long hian US flag atara Qatar sumdong long nilowin United States sumdong long ani tin unclaim ve thung ani The Times of Israel chuan CCTV footage atanga halandan chuan heng ram pathumin beina hanto zongjong hi Iran atanga drone manga beina vekani tin annem nget ani The Wall Street Journal chuan inram na tana in biak na ake chechunjom jela Pakistan kai khroina hnuaya US le Iran mai chana in biak na chu om thai to lo nuwa ziaka indor ton na anchunjoma ma se heta po hian deadlock lian tak athleng le ta alelam lelam te an din nga ya nget takin an dingani ti lan tirania ti chuanin ka haina bo chein drone manga beipui thak na Gulf State ram pathum te a thlenga chu chu Iran thilti vek nia hriatania mase tun thleng hian mitam takten mak anti khopin President Donald Trump chuan sipai te chet tirna engma aneilowa thuthar po alanei chunjom le lo boka political expert than khat ten an soidan chuan sipai te indona kalpui tura inral ringa hanom reng tolaya hetianga President Donald Trump angoi reng na chan hi thiltum pakhat anayan ngaya Iran in dona wang hian mipui tam tak te thlopna a hlo rualin mipui tam tak thlopna a hlo boka US midterm election alo hnai hle to boka mase midterm election hunlai hian indona lian tham tak Iran laka puangin midterm election om thailo tura mala katum rin na an nei ani hantia mase The Wall Street Journal hi President Donald Trump nena intong fo thin ani wangin anrin dan hi adik thai rualin politics sa in beina po hei hian akeng telmai thai bok mani